Tubahaye ikaze kuri Terike wanyu media, tubahaye ikaze. Ni wa mwanya wacu wa Zandani. Dusaba nimba ari bwo ukiza kuri channel yacu, ni channel inyuraho amakuru yose yo mu Rwanda, cyane cyane Zandani zo mu Rwanda, amakuru yo hanze ndetse n'imikino myinshi, gusa twibanda kuri football. Uyu munsi rero dufite Zandani nyinshi cyane. Uyu munsi mu ncamake z'amakuru tugiye kureba ikipe ya APR ikomeje kugirana ibiganiro n'umutoza witwa nde. Tugiye kureba izina rye. Uyu munsi Rayon Sport yakoze umwiherero ihura n'abayobozi ba fan club association zose kugira ngo barebe uburyo bakora recruitment. Uwitwa Cristiano Ronaldo yatangaje yavuze amagambo agira ati Lamine Yamal ni umukinnyi mwiza uzavamo umukinnyi ukomeye, gusa asaba yuko abantu bamurinda pressure kugira ngo atazakenera kuri pressure bigatuma umupira umunanira. Yongeye gukoza ibaba muri wina, aratangaza avuga yuko ubwo yabaga ari yakundaga guhura na Leo Messi, bahuraga ku stage menshi, umwe atwara Ballon d'Or undi atwara Ballon d'Or bagenda basimburana. Uwitwa Cristiano yatangaje yuko yajyaga asobanurira Messi kubera ko icyongereza yabaga atacyumva neza cyane. Lamine Yamal nawe yatangaje aravuga ati witwa Cristiano Ronaldo ndamwubaha, ni umukinnyi mwiza, ni umukinnyi nkunda cyane, mufata nka papa, gusa yavuze ko idole we ari Leo Messi. Avuga ati njye Cristiano ndamwubaha, ni umukinnyi ukomeye, ni umukinnyi isi ikwiye kubaha, ni umukinnyi utangaje, ariko bose ndabubaha, yaba Cristiano yaba Leo Messi. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi nawe yatangaje yuko ubwo yifuza ko uwitwa Kagere Meddie azaba asoje gukinira ikipe y'igihugu ndetse asoje kariyeri, yazaba umutoza umwe mu batoza bungirije mu ikipe y'igihugu ushinzwe recruitment y'abataka, kuko ikipe y'igihugu Amavubi igaragara nkaho nta bakinnyi igira, nta bakinnyi bo gukina imbere usibye Nshuti Innocent sometime ndetse n'abandi bakinnyi bake, ariko ikipe y'igihugu ikabura abataka. Umutoza w'igihugu rero yavuze yuko ashaka ko Kagere Meddie azamubera umutoza ushinzwe kurokrita abataka. Ibi yavuze nyuma y'uko ikipe y'igihugu imaze gutsindwa n'ikipe ya Algeria ibitego 2-0. Ikipe y'igihugu yatsinzwe na Algeria ibitego 2-0, gusa ku wa mbere ifitanye match n'ikipe y'igihugu ya Algeria, aho barimo kwitegura kwakira Algeria ku mukino wa gicuti wa nyuma w'abaroko bo muri Nigeria. Ikindi ikipe ya APR FC yatangaje yuko iri mu biganiro n'umutoza witwa Angel, mu biganiro bimeze nk'aho biri kugera ku musozo kabisa. Ikipe ya APR yigaragaza ku isoko mpuzamahanga, mu gihe Rayon Sport iravugwamo ko ishobora kuba yarirukanye umukinnyi Kadimu Ndiaye, ashobora kuba yarageze no muri iwabo muri Senegal, aho ashobora gusimburwa n'umukinnyi wakiniraga Mukura FC witwa Sebwato, ari we uzamusimbura. Zari incamake z'amakuru yiriwe avugwa mu gitondo, musaba yuko nimba ari gukiza kuri ino channel buri munsi updatinga, tuvuga amakuru yaramutse ndetse no ku mugoroba tukavuga amakuru asa nkaho yiriwe avuga. Iyi channel yitwa Terike wanyu media, inyuraho ibiganiro bya siporo. Tugusaba nimba ari ubwa mbere uje subscribe, ubufasha bwawe turabukeneye. Duhure mu yandi makuru ataha.